Deputy Commissioner but Chairman District Disaster Management Authority East Jaintia Hills District Klerian, Bthah ya Project Director jangka National Highway Authority of India NHAI Meghalaya Shillong, ban maramot mardor ki jingkieng batar hasilan ter ka surokba NH6. Ya kan jing Bthah la penmi hadin balayo ya jing ujor, hakabayade jing sniu jangki jingkieng ki badan hasilan ter ka surokba NH6, hakasnong tongseng sona perdi, pertakuna umkiang barkasnong rata cera, kabahap hapo kolum snong CNR di blok, kabala bermunra kajing ma kabakraw na kabenta ki patba, bat ki kali ki bakit ya ki patba nong lek nong wan. Kenang banyadai ki nong lek nong wan ki kali bat ki patba ki bayat lingba kan ka surokba National Highway na kinu jing jabas ngosi, la kentui ki patba ki nong lek nong wan, bat ki nong nyak kali ban shemi kila jingadai ki badan kam, bat ban ko ngo kenduan penyat kali haba ki yat lingba ya ki jingkieng bala kedau, kenang ban light na kanu jingjia bom sengo tenan, tat haduk bandadap ki kam dak tenat badai pet jongka NH6.